Kobrang ni katabichungrang Shillong ni sepang songoni aro Assam Silchar ni sepang Punch Gramona Skangaba High Speed Highway Project ko mamong sokari rachakaha Rebaing gaba belsigniyo ge Ruchabri supunga medical seat rangko Bariatna Meghalaya sokari chanchia Presbyterian Church Siat Lingdo o Kong Teresa Teri Sia Maupnyang na Gatal Nok Rikabako Nongdri Social Economic and Life Development Committee o Prakaha West Jainte Hills o Niamgri Tangka Gilgabako Section Ritasa Sutok Gatham BNSS ni o Meghalaya ni West Jainte Hills ni District Magistrate Tampingani Getaniko onaha Dauchukamakapa Kobarang Salgru Salarama Dograngos Kangaba High Speed Highway Project ko Patanggaman Jao Mamong Sokari Rachakaha NH Dog Baksa Shillong Sepang Songoni Silchar Sepang Panchgramona Kilometer Tasa Sotok Dog Point Chet 4-lane Expressway ko Tharigen Tangka Crore Kolgrikni Point Richase Sotok Bri ko Yinin Cabinet Nigata Rachakaha National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Ministry of Road Transport and Highway Nigta Tharyangin Aro Hajagni Kolachi Basio Machodatna Kadong Swenga Silchar ko Mizoram Mona Napchakram Cholguga Aro Tripura Aro Manipurona Napnas Kangba Asamni Barak Bele ko Mancheng Babaki Agananga Ian Sagro Salaram Adokona Napna Mungsung Gapa Nang Tamat Gapangin Aro India Egg is Folicina Tolguga Ongi Adoknis Namruro Salruanina Mungsung Gapa Chusokani Wa Ne Paragataha Jensalo Rama Tharia Matotahon Shillong Silchar Rama Songjilma Gigini Gisep Gurko Konta Chet Point Bonga Songre Auniko Konta Bonga Ona Komiat Ganok Ne Paragataha Rebaing Basio Medical Sydney number ranko Gear Chabri Sopunga Ona Bariatna Meghalaya Sokari Chanchi Inga Mamong Kuatani Ngo Adokni Chatro Chatri Rangna Gear Tasa Sidrango Ondapna Chanchi Inga Ne Chief Minister Conrad K. Sangma Aganha Ya Basio MBBS program ko Shillong Medical College Parakin Tura Medical College ko Rebaing Basio course ko Bachingatna Kadong Suinga Ne Paragataha University of Science and Technology Meghalaya USTMO PS Sangma International Medical College and Hospital Law MBBS program ko Abachingat Manaha Ne Viataha Ya Gegatam Institution Rango Ge Ritasa Ba Ritasa Supunga Sitrang Dongan Baksa Mamong Kwata Oni Ge Ritasa Sitrang ko Sitrang Ba Donga Dokoni Chatro Chatri Rangna Chugamak Sitrang Ge Ritabunga Supunga ni Gata Wanganok ne Chief Minister Parakataha Shillong Medical College ko Hajagni Kolgrupunga Basini September Jao Oni Aro Tura Medical College ko Hajagni Kolgrup Tok ba Hajagni Kolgrup Snio Aba Chingatna Kadong Soinga ne Koborna Parakataha Presbyterian Church Siat Lingdo o Pureya Skia Dongi Jagapa Member Kong Teresia Maupniang na Gatal Nok Rikapa ko Daal Gechet Gajarang Nangrame Bukot Kapa Nongdri District ni Social, Economic and Life Development SELD Community Oprakaha Tangka Lak Gatamchi Nokko Rikaha Aro KGP Synod Sepki ni Moderator Gatam Reverend H.L. Kongwirchi Oprakaha Oprakani Somayo Mauhationi MLA Church Manger Aro Sakapan Dalgabarangba Dongpa Aha Ne Koborna Parataha Turani District Auditorium BSF Wives Welfare Association Sector Tura Mothers Day Ko Maniaha Commandant Rangni Dagabarang Baksana Ba Sector Headquarter BSF Turani DIG Sri Lalit Mohan Sarma Aru Unit Gapa Srimoti Punit Sarma Program Mo Dongpa Aha Magaparang Neut Kangani Aru Kasani Ko Mandera na Jemangan Nokdong Ko Kuchosanong E Rakinganio Mungsung Gapa Bako Kamka Gaparang Dengtang Mancha BSF Nokdang Nigata Niknagani Ko Tagrong Gaparang na Maksongi Ya Maniani Ko Ngataha Mija o Sima Ario so jingjing ngane asel Mother's Day ko maniani sallo maniani ko dondopataha ne wiataha
Maniani sumayo BSF juga barang wamang ni thatote ba wi gaman ko parakanga ha aro apsan kujosan wani ko agananga ha aro magapa waniyo kachani ko ba maniani sumayo agananga ha Maniani sumayo culture program kasusa ani RAM work ko ungataha aro iano chega barangna bokchis ko ba onaha program ko Srimote Punit Sarmachi agan talate matodataha Sony Bersalo Shillong ni Laimukra o Don Bosco Youth Center ro Community Library ko oprakaha dengtang manta poreani ko thangdowatna aro community ko da ro ruatna maksunge oprakaha uwianina aro gamchat gaba document rangna Dokkan sumayo lekhang porayani bidengo Jolthangni MLA Amparin Lingdo agananga West Jainte Hills District ni yo Timmi Songong Kubli Holiday Retreat dona re napangpa Rama o Niamgri Tangka Galani ko section retasa soto katam BNSS ni Getani ngo Tampingani ko Tampingatani ko West Jainte Hills ni District Magistrate Sri AK Singh IAS Getani ko ha Getani yo parakatani gatade West Jainte Hills District ni yo Timmi Songni Dorbasnong Kubli Holiday Retreat ona Dakangpa Ramao entry fees ko galengacham Block Development Officer Laskin CNRD Block tengtang NGO rang songni manderang aru kubli ni nokapa oni report to pangchake District Magistrate Authority umgi jakapa kamko kaani na tharakin champaingani getaniko onaha paine yan songni manderangna aru gapan nanggaparang na reirura ainggapa Jion ia rama gata re sotingacham sakantina ni mekaniko ra ba ne report do siataha Chilchakanio asongko blakatna sakantini jakon bil donga ne Vice President Jagdeep Dhankar agan thalate onaha Chilchakani mamla o dengthang manchagapa mongsonggapa rolo badung chiwalgapa business commerce aro industry khalnamat gen ane New Delhi Jaipuria Institute of Management ni annual convocation ungata o Dhankar aganha Operation Sindur ni tusokani na Plug Armed Force aro Prime Minister Narendra Modi na unina masganiko wa aganangahan yang dengtang mancha India ni Pahalgam mo Bobuldol ni chadrapani na jakpak plani wa ne wa aganangahan Meghalaya outdoor khajagni Kogrix niyo Kolachi School gaba National Games ko soka chakna ba donga diba dokni gata gama khalsusa ani ko de soka chakjana ba donga ne parakataha Salgru Salrama dok ko gesa khalsusa ani ko soka chakchina mamong sokari Meghalaya ko ba ha ne Sports Minister Sakler Waziri agananga ha kobrang ko pertani sumai ba yanon bona ha